Inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-mużika ikonika ta' Ennio Morricone se tkun qed tindaq f'dar il-Mediterrana l-konferenzi mill-Orkestra Taljana Le Muse. Il-mużiċisti fih dana huma l-koll nisa. Ftit jiem wara fl-istess teatru l-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tkun qed ittella kunċert bil-mużika ta' Mozart, Rachmaninoff, Tchaikovsky u l-Malti Carl Fiorini waqt il-Pre-UK MPO Tour Concerts. L-artist mużikali Kylo se jkun qed inedi l-ewwel album tiegħu f'kunċert speċjali u enerġetiku ġewwa it-Teatru tal-Emkast f'Raħal Ġdid. Fit-Teatru Manuel l-udjenzi jistgħu jgawdu s-żewġ opri ta' Gluck, il-Barnaso Confuso u La Corona waqt il-Valletta Early Opera Festival.